do ju bëj një pyetje që nuk është në ato listën e pyetjeve që u dërgova, që lidhet me atë që është trashëgimia e përbashkët në ndëretnike në Maqedoni. Ju vini nga Galiçniku, apo jo? Pra nga Dibra. Сака да ве прашува едно прашање што не е предвидено во прашањата што ви се пратени, за тоа заедничкото културно наследство и прашува вие доаѓате од крајот на Галичник, Дебарско крилоле, да кажеме. Dibra, Reka janë zonat Maqedonisë së Veriut në cilët ka patur bashkëjetesë shqiptaro-maqedonase, ka patur dhe një komunitet shqiptarësh ortodoks të cilët për shkak të kishës serbe në fillim dhe kishës maqedonase e kanë humbur identitetin e tyre etnik. Për këtë. Дебар и Река се зони каде што имало и православни албанци, каде што меѓуетничките тензии не биле толку ригорозни, да кажеме, или немало меѓуетнички конфликти, и тоа поради, особено поради српската црква dhe cilës kish më thatë? Jo, do të thoje që ka patur bashkëtesë, për shkak të kishës serbe në fillim dhe kishës maqedonase më pas, ka ndodhur humbja e identitetit etnik. И поради македонската и српската црква, уствари тоа меѓуетничко соработување е срушено. A kalon ky dialogu sipas që ju propozoni? Дали овој диалог, како што вие кажувате, може да помине? Edhe nga pranimi I faktit që shqiptarët ortodoks dikur kanë kontribuar edhe në ndërtimin e kishave ortodokse në rajonin e Dibrës, apo edhe në Prishtinë madje, Josi Bageri, për shembull, që mbahet si figurë e rëndësishme e lindjes tonë, ishte një prift I cili u vra nga nacionalistët serbë. Дали денеска ги прифаќате новите факти дека православните албанци и придонеле исто во овие цркви и во тој соживот, имајќи во предвид Растиме Приштинче у врацилиште? Josi Bageri është nga rilindësit kombëtar. Имајќи во предвид на Јосип Багери случајот и како ја гледате целата слика? Вран Приштин nga националистët серб. Кој што е убиен уствари од српските национални групи во Приштина. Знаете што тој регион на Река, северо-западен регион на Македонија, е ориентиран према Дебар и Корча. Скендербек е национален покровител и заштитник на мијаците од Галичник долго време. Они имале претходно носеле црвени кечиња, после смртта на Скендербек ги менуваат во црни, во спомен и во подсеќање на својот заштитник. Постоеле нормално мешани бракови и целата таа ориентација е кон тој дел. Ја немале врска со Скопје, него биле дефинирани кон Корча, Дебар и Корча. Према тоа, таа линија се обновува на некој начин регионално и денеска. Ја не би ја врзувал толку многу за религиските подели, бидејќи мене тие не ми се блиски, а инаку потекнувам од една зографска фамилија, но мене религиските подели не ми се битни, јас знам дека се албанците. Значи дел. Себасти, рајон, Дибра, Река, кројсиш лиден, Река на факт лиден га Дибра, га Корча, ку përmend dhe Skënderbeu si një mbrojtës I atyre anëve dhe kur përnder të ti kanë ndryshuar edhe veshjet në orëndit të caktuara, ka pasur martesa të përzijera dhe nuk po e përzijen atë rajon me Shkupin apo me ndonjë qytet tjetër, sepse dallohen edhe në ditët e sotme në kontinuitet. Dhe thekson që nuk do ta kishte lidhur shumë me religjionin, sepse nuk është pjesë që mbulon ai dhe nuk do në fakt ta prek atë pjesë. Po ju pyes shumë thjesht, domethënë është thjesht pranimi I fakti historik. A ka patur shqiptar ortodoks që për shkak të kishës
janë konvertuar, e kanë humbur identitetin e tyre etnik. Признавање на историски факт, дали имало албанци што го изгубиле својот идентитет заради признавање на таа истата црква? Siç ka thënë profesor Manuilovski, apo familja Sinadinovski, apo dhe vetë Josip Bageri. Како што веќе биле исказите и од Маниловски и од самиот Јосип Багери. Па не знам дали како го чувствуваат они, тоа е персонална работа, дали го изгубиле или добиле нов идентитет. Јас знам дека нивните улоги во нашата култура се значајни. Јас знам неколку професори шкрети кои се потекло се од православни албанци, кај направен факултет беше Арсен Јаневски, Жико Поповски е еден познат архитект, можда најпознатиот архитект на факултетот на архитектура. Тоа се луѓе со таква етничка позадина. И тоа се мои драги пријатели, ми беа и познаници. Тој културен придонес е апсолутно неспорен. Мате Аматерски исто така, нашиот академик, и уште неброен број други, кои јас не ги знам, не можам да се сетам на нив. Но мислам дека тие се вградени во една заедничка култура која се развива. Thekson që ajo është pjesë shumë individuale dhe shumë personale kurse si e përjeton. Kujton që ka pasur shumë profesor me origjinë të asajane, si që është shkreti, profesori Arsen Janevski, arkitekti i njohur Živko Popovski, të gjithë njerëz me origjinë të asajane, të cilët padyshim janë një kontribut kulturor të përgjithësuar dhe beson që të gjithë këta janë instaluar në fakt në kulturën e përbashkët. Profesor, një falenderoj për këtë optik, për këto ide të çmuara dhe besoj do kem deri të kem në studio dhe të flasim më gjatë. Faleminderit dhe natën e mirë.